Salam radiosunun 20 жылдығына қарата Salam Awards 2021 сынағы. Salam Awards 20 жылдығына қарата Salam Awards 2021 сынағының жеңімпазы Арику Айнура, жылдың мықты инсаны. Bakın облысындағы ең мықты инсан, олжалар болсын. Ошондой Salam Awards сынағының Bakın облысындағы мықты мұғалім қатары жеңімпазы Сайдуманова Махлио. Bakın облысындағы жылдың мықты мектеп қатары номер 28-ші Орун Абдрахманов атындағы мектеп. Олжалар болсын. Жеңушілер қызыл кілеміне келсеңіздер, қызыл кілеміне олжалар болсын. Анда келіңіздер, мақшол жылдың мықты дәрігері қатары бұл жерде анықталған Абдисалымова Қалеке. Олжалар болсын. Biz кейінгі жеңімпазды анықтадық. Анықтап келіңіздер. Жылдың мықты массажисті Жуманова Нурила. Қызыл кілеміне келіңіз. Олжалар болсын. Salam radionun 20 жылдығына қарата өткен Salam Awards 2021 сынағының жеңімпазы жылдың мықты медайымы Дастирова Махия. Қызыл кілеміңіз. Олжалар.
Elska bandının Batkent'deki filialının cemaat olacak çakıpada gelmişler. Elska bandı. Yılın mıkta okuyucusu Rashidova Gulmira. Ol çalarmasın. Sıcakta gelen vakıtlar annemiz hazırlıkları kanal 38'de hazırlık sözümüzdeki marhum Uluklu Amirova'nın klastaş dostları bu tarafa gelip koşuyorlar. Gelmişler. Salam Radyosu'nun uğraştığına 20 oldu. Bu kızlar arasında sizlerin şahatlarına sıraysa madalya işçilerinin memleketli siyasatı, ideolojiyanın cetkilikleri alıp yoruluşunları ödüyorum mali yüreğine kılarsız. Salam Radyosu 20 ortamında öz kadarına çıkarmak için birliktegilerdi bağındırılan demir görüp yaşlar birliktirdi. Sizlerin cemaatin mutlu jurnalistikal tecrübelerini almak işini canlı tutmalarda kavuşturmayı ardayım. Zaman aklından kartta kalmayı alımlılık, radyo jurnalistikana proyun bir türlü sağlık koşup gelir. Sizlerin daha bir 20 yıllık yükleyip bayramda memnun tutayım. Eğer kaysız yerden kızını uşolay en yaxşı ko'rsa, uşol yerden jigitleri uşol mamlaket kuchli bo'lib degan so'zlarni aytdi. Eğer deputatga qo'yganda bu yil jengib chiqmam degan yaxshi so'zlarni aytdi. Değerli tarih bağlı koyuş Batkent'dekilerini öğretmek için sülüp koyunduk. Biraz doğrudan gittiğimleri imoklarında hazırda söz geçene paydalarına sülüp geçsem şu Batkent'in bugün ırdı bizim benim dostum, Uluklu Amira dostum oy şu Batkent degeni o'zi qattiq ish kerak. Oy Batkentga hech kim uzoq chiqmaydi.
болысы канели сен билбейсиң деп бүт баягы эстрадный тобуна алып барып ушул улуттуу достуктан калган эстелик болуп калды. Буну албетте улуттуу досумдай досумду тарбиялап мына айчиңерге терең ыраазычылык бар болуңуздар. Улуп менен чоң иштешип келген мына кесиптештерим Аксудачы, Сабыр, кош келипсиздер Баткенге ардын жолу. Ошол менен бирге ушундай чоң эмгекти Баткенге бизге баарыбызга мына улуу кыздарына, бүт туугандарына калтырып кеткен улуттуу досумдун ушундай жакшынакай майрамына келип отуруп берген, алыс жакындан келген коноктор, майрам ээлери, сыйлыктын ээлери, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Бар болуңуздар. Албетте бул жерде биз дагы жок карап тура албайбыз. Сөзсүз биз ушул сиңдибиз Гүлбакчы Амировага дайыма колубуздан келишинче кошкондоп колдоп турганга даярбыз. Кол жаап турайлы. Кол жаап чалы кана уктабайсыздар. Жылдың мықты студиясы, Кудайбердиев студиясы, қолчаулар болсын. Кудайбердиев студиясы барбы? Чаны қолчаулар берди. Куттуктайбыз, сыйлыгыңыз кут болсун. Чаны қолчаулар болсун. Жылдың мықты Чаштарач, сұлулық салоны. Жылдың мықты Чаштарач, сұлулық салоны. Аты еті олысын, аты еті олысын. Kutlukları suyumuza tutmasınlar. Жылдың мықты тәртіп сақшысы Абдрахманов Журналбек. Beri qarayız. Қадырасыз біреді. Құрматты оқыр, келіңізден мәлесемден кәймәне қалып сүздірі кезек берейді. Бұны жетқанда, Салам медиасы менен өнөктөш, ошол кешек өздерінің демеушілік қылып, биліктерін алып келген, инсандарды шағыр кетен антыларымыздарға жеке ішкер Мунарбек Халидов. Ошол эле денсаулык орто медициналық клиникасынын жетекчиси Файзуллаева Гулира. Ошол эле Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативинин Баткен облусундагы жетекчиси Сарыбаев Бактияр. Ошол эле Мегаком компаниясы дагы Калем сарайдан Султан Малабаев Кенткел магазиніндегі келіңіздер, өзіңіздердің сөздеріңіздерді айтып. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу эл жакшылары. Сиздер менен мына Салам медианын 20 жашында бетме-бет жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Салам медианын 20 жылдык басып өткөн 20 жылдык жашы менен куттуктайбыз. Иштеринде ийгиликтер болсун. Ушу элибизге жалаң гана жакшылыктарды, жалаң гана жакшы маалыматтарды жеткирген радиолордон болсун. Негизи эле Баткен облусундагы жатырган жалгыз радио берүү бул Салам медиасы.
Кутман күнүңүздөр менен жалпы бүгүнкү майрамга келген коноктор алгач бул ушул Салам медиасынын 20 жылдык мааракеси менен жалпы кездештерине куттуктайм. Анын ичинде Тареляман картабыз. Алатын болбосун ушундай жаш туруп, ушул радионун мындан ары улантып, өзүнүн колдоо күч аракетин жумшап эмгектенүүдө. Негизи радио жөнүндө айта турган болсок, биз кичинекей мектепте окуп жүргөн мезгилде биринчи ушул Салам радиосу ачылганда биз улут көжө менен Сабыр Номунов телестудиясында биз кумир туттук, ар бир почтага барганда мектептеги классташтарга кат жолдоп калтырып кетчүбүз. Бүгүн мынакей азыр ушул канчалган убакытты басып өтүп, зор ийгиликтерди багындырды десек болот. Биздин казынабызда сонун ырлары менен өзүнүн ушунчалык мукам үндүү сөз байлыктары менен калды десек болот. Ар бир Баткенчинин, ар бир кыргыздын жүрөгүндө Улукбай Мированын жаркын элеси сакталат. Салам медиасынын мындан ары дагы иштерине алган ийгиликтерди каалайбыз. Гүлбарчын эжеке, мындан ары сизге дагы Алла күч кубат берсин. Салам радиосунун оолосу дагы оолой берсин, даражасы көтөрүлө берсин. Биз сиздердин ийгиликке ортоктош болуп жүрөбүз эле. Негизи эле ушул журт жакшыларымды тандап, ушуга шарт түзүп берип, жана ошолордун баардык баш бириктери ушул жерде отурган үчүн ыраазычылык билдирүү ретинде өзүнүн кооперативден ыраазычылык 2021 жыл 20 жылдан бери калктын маалымат музыкалык жактан камсыздап, элибиздин маданиятына, калыптанышына салым кошуп келе жаткан Салам медиасынын жалпы эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Салам радиосу жыл жыйынтыгынын катышуучулары, урматтуу ушул Салам радиосунун 20 жылдыгынын салтанаттуу аземине келген коноктор, жеңүүчүлөр, баарыңыздарга кош келиңиздер демекчибиз. Биз ушул Баткен жия бизнес ассоциациясы жана ишкерликтин колдоо борборунун атынан ушул Баткен жияда мүчө болгон Салам радиосунун 20 жылдык майрам менен юбилей менен жүрөгүндөн куттуктайбыз. Биздин жиянын атынан жана ишкерликтин колдоо борборунун атынан кичинекей элегибиз бар. Гүлбарчын эже жана Тарел мырза. Салам радиосунун тарихи сиздердин бүгүнкү 20 жылдык юбилейиңиздер мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңиздерге алган ийгиликтер, раматтылык, улут көдөсүбүз баштаган эң мындай жоопкерчиликтүү ишти жакшы ийгиликтүү багытта ишиңерге ишенемин. Тарел Гүлбарчын ишиңерге ийгилик болсун, дайыма силердин ийгилик коштосун. Баткендин ишкерлери, Баткендин мыктылары дайыма силерди колдогонго айтабыз. Келген қонақтар сіздерді барлығыңыздарды құттықтаймын. Сіздер сыйлап, келіп көріп отырғаныңызға да сіздерге чоң рахмат. Сіздердің алған немесіні қосылып шеткен мына күнсізгіне күзерге қалған іште атқан барлық сіздерден барлық елдің атынан разышылық дайым еттер көрсетіледі. Сіздай жақсы кәпелерді менен өткөрүп жүресиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, чакырылган коноктор, алыс жакынан келген меймандар. Баарыңыздар бүгүнкү жылдыктарды аныктоо кечесине кош келипсиздер. Урматтуу Гүлбарчын эже, Тарел мырза, сиздерди бүгүнкү уюштуруп жаткан кечеңиздер жеңил эмес, баары үчүн кыйын кече болуп эсептелет. Мен билгенде 2018 жылдан баштап бүгүнкү уюштуруп келатасыздар.
Мен бүгін бұл жерге екі іш қағанатынан келіп отырам. Гүлбаршынша чоң рахмат шақырыңыздарға Қырғызстанның Баткен облысындағы Федералдық Қызыл Крест комитетінің өкілі қатарында. Ошол учурда жеке ішкер дайым сіздерге қолдау көрсету мақсатында демеуші болып, қолымыздан келген ушу канцлерлік дүкен Қален Сарайдың төрт атынан келіп отырамыз. Барыңыздарға игілік қалаймыз. Артырақтуу сіздермен қызматташқанға даярбыз. İşinizler iyilikli olsun. Salam Radio'nun 20 жылдығы құтты болсын. Жаңы жоғарыда жақсы сөздер айтып кетті. Барлық жақсы сөздерге қалуыңызға тілектерге қосыламыз. Дағы бір жолы барыңыздар майрамыңызға құтты болсын. Рахмат. Ассалаумағалейкум. Ушул бүгүнкү кеченин коноктору жана ошондой эле Гүлбарчынжы Карим мырза, ушул радио салонунун 20 жылдык юбилейиңиздер кут болсун. Максут эже айтып кеткендей, Баткендин каймактары топтолгон, каймактары отурган ушул бурчтан бизге орун берип, бизди чакырып, ушул сейтнамаңыздарды бергениңиздерге биз ушул Мегаком компаниясынын Баткен аймақтық өкілчілігінің атынан терең разычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бул 20 жылдык ичинде сиздер чоң албан ийгиликтерди жараттыңыздар. Бул 20 жыл ичинде тарих, бул абдан бай тарихка ээсиздер, таланттуу инсандарга ээсиздер. Буюрса 20 жылдык менен токтоп калбай, 30 жылдык, 40 жылдык кечелериңизде ушул Баткендин каймактарында мындан да чоң кечелер уюштурулуп, келүү бизге да насип этсин. Ишиңиздарга ийгилик, командаңыздар мыкты, биз сиздер менен сыйынганбыз. Биз өзүбүзгө желек кылып, радиосуну катчыгарып, Салам радиосунун 20 жылдыгынан эстелик кылып, Салам радиосуну ар кайым колдоп, угуп, Салам радио көтөргөн программаларга колдоо көрсөткөн биздин Баткен облусунун эң алдыңкы ишмерлери, компаниялары үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, сиздер менен Салам радио ар дайым бирге болсун. Sultan Olmevich dediniz, hocam geliniz. Bahmer Abdülhamidovich, Karim. Bahmer Abdülhamidovich, oşanda kendisi Gulira Ahımbekovna geliniz. Biz bir tane suru vermekçiyiz. Eğer de kimde kim tapkan bolsa şu demirçilerden sizlerge yaşlanay. Biz adına gelinize sizlerge suru Salam radyosu rasmi türde 12 April'de 2001 yılı Aktoğu alıngan. Alemi birinci yolu kaçan oğu çıkan. 97 yılı yoktur emas. Gelin. Alğaçkı jo'luğa çıkan. Birinci yılı 2. yılda. Yok, doğru emas. Aydınız radyolarını biçim kılattı. 99 yılı kaysi sınıfı? 99 yılı da doğru emas. Surunu kaynak aytып koyayım mı? Salam radyosu rasmi türde 2001 yılı 12 April'de rasmi
to'xtalib, Alevi birinchi yil o'qib qachon chiqqan? 2000-yili qaysi ay? Yanvar yo'q to'xtalamiz. To'q. Menimcha bu 2000-yili 21-dekabrda bo'lsa kerak. To'g'ri, 2000-yili biz rejalashib qo'yib, biroq kuni oyi to'g'ri kelmaydi. Qaranglar. Çok rahat cevap veriniz. Aprel'de bakayımız. Yakınlaşacak kana. Ana. Sıcakta kolçalar olsun. Cevap veriniz. Ana. Çok maylarınız. Kaysız mı? Siz için var mı? Zarlasız. Çok. Hayır aydınız için. Alır kısmı aydınız. 21. Mart kolçalar olsun. Merhaba kendinize biz siyasetiyle kucakta çılgınlıklarını İngilizce olan kaçıyım. Daha bir yolu sürekli birliklerin getirilen anlamına gelmesidir. Canım birlikte daha bir ödül yapacağım. Gelin Hazreti o yerde Salam radyosu kim mırkırdağı olsa o şoğlarda priz var. Biraz reyle düşenden sonra mı? Salam radyosunun 20 yıllık nazarında ötüren Salam Evers 2021 sınavının 23'üsü Yıldın Mıhtı İşkeri İsrail Musavi Hızım kendini Kenjimatov Aybek Oğuzhanlar olsun. Genellemesi Yıldın Mıhtı jurnalisti Düzeyva Oğuzhan
Рашид кызы Алтынай. Зымырат Нусратова. Akşoğla Ballar Bahçesi. Salam Awards 2021 жылдын мыктысын аныктоодо активдүү катышуучуларга дагы сертификат бар. Аттан азыркы сертификат Маликахан Юсупжановго берилет. Албетте Демиржол курган Меуком компаниясынын бийлиги менен кошулат. Активдүү катышуучусу Бактыгүл Ташовна. Активдүү катышуучусу Бибирисова Хикматиллаева. Эрлик сынагына активдүү катышуучусу Үсүн кызы Акмарал. Катышуучусу Махабат Абдумахаповна. Dağda bir akıllı kaçırtısı Gökçeyev Murza Rahman.
olsun, hormatlı жылдыктары. Andıktan sizlerdi kutluklar üçün oşanday ele canlı ün menen sonun bir çağırma çağırtıp emekçi anda aldığınızda Madarya'nın mıhtı kızmatkeri Kırgızstan'da ardın taşkasını tanımал Mirgamбек Далгат Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, ушулар. Салам радиосунун 20 жылдыгы тойуна келген жалпы болуптур. Мына бүгүн өзгөчө бир Абдене уақыт келген ушул шартта жатат радио саламатсыздарбы 20 жыл болуптур. Мен эсимде калганы, менин бала алгачкы барам ушул 2001 жылы ушул радио саламатсыздарбы жабы баштаганда. Ошондон билебиз. Radyo Salam'la işlerine iyi yıllarız, bunlarla ösürüyoruz. Öşede işte gene bizden kızlatkenlerge bu arada diye sorup işlerine iyi yıllarız. Gelimizde Allah'a çalışıyorlar. Radyo Salam'la canlıdan yorum adam yemin adamlar gene. Yorum canlıdan aşağılarda ırdayla anakalarında da iyi yıllarız. Menen jarışıp kılımdar ötür alamdan Turmuş menen alışıp bendeler ötür alamdan Birik güçün çabışıp biler ötür alamdan Nıgı jetken Kudayga diriler ötür talamdan Bir kara ölüp bir jaraldı kalamgan Adam barkın baylığınan bağlaban Adam kımbat adamga Düşünsök biz adam meyman adamga Adam meyman adamga
beni, unutma beni. Rahmat izlenmenizi bizeni ağırlıcı gezingireni Бүгінгі Салам радиосының 20 жылдығы жылдықтарын анықтаған Салам Эверс ұйыштырылғандығы менен құттықтау үшін келген Бакелдерге байбичілер көп. Келіңіздер, как раз сіздерге қалыңыздар. Сөзімден келіңіздер. Рахмат, сіздер қамданып дайындап тұрмысыздар. Меломбек Давлатов, келсеңіз, сізге Салам радиосынан радиошылық атыны мынау жақта. Болжандарыңыздар. Рахмат. Ulu işini ulaşan singisi durar, atölyesi durar. Mına uşu tarihin, trenmişlerle ilgili kalıp biteriz. Bekleyin de zorluk olsun. Anam ben uşu yemeğe kapıdan kızla Cenab-ı bizim en birinci kulağımızı canıktan oşu üreleden, oşunun bizim cürümüzde kalanıdır. Birok ben anı yerelerin stilinde atkarip edeyim. Ayıllar bir arala, ayıllar gelir. Hırda bir etkidenir, çuval etkidenir. Radyo Salam. Rahmat. Demek, bana şurayı yakışır verin. Uluğunun elbette canlı edesi daima esimizde, daima sizlerin işinizi olmakta değil. O şöyle birlikte böyle şu mümkünçülüğü çektirgen Bağdarat'ın insanların bayan bayramında biz de Nuracı'da bir ayrı toyda oturup şu Gülbaş'ın silesin tüm evliliklerine varıp karşılıklı temanı koymak olarak Uşum ayında bu жерге çakıp koyacağım ruhsat etmeyince. Turmak'ın teyleri var, keseriz bu жерде. Oşunda en puç mesele bayağı közü aziziyet, bayağı sünümü yüzün baldan kızlardı, yedeksizde uşun teyleri var. Turmak'ın olur. Uşum, oşunda tüz etinde men uşun elelerin altından elelerin altından hayırlı, tümürün hayırlılardan birimiz 4 toplu uşun ballara men aldı ellerim. Uşun topluğun ilk olsun ötkünde verdim. Ballardayla oyunu birinci oyundaki eleceğim. Cenab-ı uşun ilgi toplu sizlerine tavsiye koyuğa uluslar tepkili. Turma müdürüşüne ilgili alttan hayırlı bu işlerine ötürde rahmat sizlerine benim ben sağlık. Daima koşmayla dolduruyor. Şu жерден басада келеді. Радио Саламды ушунчалы Баткен облысындагы чыгып жаткан көйгөйлөрдү дагы чечкеге салууну чоң жеткилендирип, кичине болсо дагы көп болсо, эже биз менен чоң эфирде болуп, эже ошол эфирде өзүнүн убадасын бердилер, көп келет кылабыз. Мына эже көптөп алып кетти. Артайым Радио Салам менен бирге болуптур. Ошондо туранып айтылганда медиа каралгандагы баягы балдарга формалар берилди. Мына дагы кандай ишке болсо карайбыз, биз дайыма силерди кызматыңызда. Ошону менен бирге
Allah деген ömür sattı, uşulayıp günler bilin. Bu yaşadı namazınız zat gözümüzün kalegi olsun. En başkası uşu 20 yıllık malekine kutlu olsun senin. Ben daha uzun bölüm estek şu bölüm için ısırana salınmış koyayım. Bakmazsın. Başım 21 yıl özü Arslan yılı değil. Arslan yılı özünün güçlülüktün simvolu edip koyulsa, uşan için daima güçlü ol, işini yedikte olsun, şunday canlılar daima yüreğe. Elelerin altından yüreğe. Çok razmak. Общество. Ulu hurmatlı ayınlarına cemaatlarımızda gazların açılıp bildiririz. Birinci dönüşümüne gelmesini doğru zaten rasım ederiz. Sevaz balarız geçtireyle, özürlük sevazını geçtireyle bir okuşuluk yakına merak ediyoruz. Batel Ovası'nın Azize Cenab Nöleroğlu'nun bilgisiniz değil mi? Okuşuluk altına size terin rasım ederiz. Burayı bizge bildirimizin Allah'ın size teksiz versin. Yüklük, vakıf, baltara, maylık yol, küçük bize karşı taşıcı dilerimize. Dağın bir yol çok rahmat. Çok rahmat karşılığını gireyli. Çünkü Cenab-ı bizi kuantakan elde qanday yaşlar, bugünkü yaşlar ne degan sıyırlarga alып жатат. Biz yaşlar bilen abdan sıyırlarga oturabız. Albatta sıyırlar kutlu olsun. Demirçiler beken densoqlar olup uşuncha tüygümüzde qo'llab yuraveraylik. Azamat Samat. Rahmat. Bizim Bakken ablosının en mıhtı maymuncularına bizim dinleyicilerden demekler tapşırılsın. Rahmat. Rahmat gelingler, önümüzde arkamızda kesin arasını birlikte gelingler. Vakit. Rahmat arasınızda gelingler, önümüzde sevgili Türk düşmanımızdan önemli. Kayranlı gelgin konuklarına da söz vereyim. Al nemi gelgin konuklar da gelgin konuklarına birlik kaldırıp geldiğinde. Anında gelingler, hazırlıkta söz gezegine çağırıp gideriz. Şol жыл мықтысына анықталған 2018 жылы Салам Эверстің мықты сұлулық салонына тұрған. Азыр эми ушул чакырабыз Ангел сұлулық салонуну жазгы айылына келиңиз. Kutlayman Cenab-ı Hak cami yolunda veriyorum.
Lamya salonları, askerlerin ayraşmalar kelgin ketecek. Bu gündüğü bizi sunulagan sulu askerlerimiz uçurdular. Çok sevgi rahmat. Anan yazgı bugün kurum gelgeniz. Şunlar 100 sertifikat alıp, 4 sertifikat alıp ettik. Anda ise bu yerde en yaşlı ulu atamız, yeneriz kim? Biz sululuk salonunda yazgı sertifikatını çalıştık. En yaşlı ulu kim? 80'de. En yaşlı oğlu kim olsun dedi. Korkut'ta söz vermeyeceğim sana oraya. Hadi yaşasın. Yaşasın sen de. 80. 75. Bak. Sulu salon. Siz de bilirsiniz. Yeni şu dedi en yaşlı 200 kadar dediniz. En yaşlı 200. Ne? Ha. Yaşlandı. Dörttü. Bu kadar var. 4 yaşında bir var. Kim? Hangi yaştasın? 15. 40 yaşındasın. Ha. Doğru yani lan. Gel bunlar. Ne oldu? Çok sağ olasın. Hadi yapıyorsun. Abru? Tamam. Benim bu caddeler olsa benim keçe günü bizge günümünde müşriklerden cardan belge bir ayımga şu sertifikat bürosun bilen bölüm basın. Bir ayım. Ortalar olsun. Bizim ayındaki Akdeniz olmasın soğuk olup yaratıcılığımızı. Salam Evers 2018 yıldagi mıhtı soğuk salonu hangi? Uşu sertifikatın üyeleri bizim hangi kolonuna varıp aksız uşu sertifikat olabilenen altanlılar olur. Anadolu'da bizim adreslerle gidelim. Bakın hangi kolonu Nurgazi Kulübesi Aydın Fakültesi'nin dışında. Rasıl Beyli, aslında kendisi bizde dağı aktif katılışçılar var ve aşılarda da sertifikatlar taşıdı dedi ya, böylesi ilgi sınavına aktif katılışçısı Asil Partalova. Bizge 86 Bakyen Oğlusu'nun mutluları katılan, oşol mutlularından bizge gelgen konaklarımız var olmuşlar. Sizler Bakyen Oğlusu'nun en mutlularısınlar. Oşol eğlentimizin katılışçısı Aynura Ahmetova. Keyingi edisine katılışçısı Erkinbek Mansurov.
Дагы бир активдүү катышуучу Бекзат Байматов. Рахмат жергіліктілері, барыңызға ыраазычылык билдиребиз. Ал эмесе азыр эми сиздердин алдыңыздарға Эдельвейс бейчилер тобуну чакырып коюлгандыктан бирге көңүлүңүздөрдү барабыз. Разработаны Салам медиадан келіс ташыдыз. Сүрәткә төшпәгез. Сүрәтчә. Annesi, hazır sizlerin ardınızlara sürüntü işlerine gelin. Ameliyatlı mutlu hizmetkeri Nadir Abiyet'i çakırıp koyulan olsa denizler. Bana kolçak kullanıştı. Arbanızlar, adaktı, benim süyüktü, batkendik tuğanlarım. Жылдың мықтылары мен сіздерменен шындай sizlerle мықты адамдарменен замандаш болып жүргеніме қуаныштамын.
Бүгүнкү баардык жетишкендиктер сиздердин ийгиликтериңиздер, бул эмгегиңиздер дайыма бизимдер ушундай жаркырап жүрсүн. Бүгүнкү иш-чарага чакырган ушул Салам радиосунун коллективине уюштуруу тобуна ыраазычылык билдирейин. Дайыма жергебизде ушундай ыр-кайрыктар, огондор, күбөлөр жагып, жүрөгүңүздөр тазарып, маанайыңыздар ачык болсун. Сиздер үчүн быйылкы жылы ырдап жүргөн бекерге, баардык бекерге деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Бүгүнкү алган сыйлыктар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз, дайыма сиздерди угабыз. Салам радиосу оболуп турсун. Рахмат. Айтканыңыз келсе сиздин дагы бул эмиңиз эч качан өчпөсүн. Мына ушундай келип өзүңүздүн жакшылай калуу сөзүңүздү сүйлөп, бири-бириңизди бергениңиз үчүн Салам радиосунун атынан дагы ыраазычылык катты бердик. Yıldızına ayrılan Haliça'da Botaraka Kapıları'nda Sunum Deniz çağırmasını canlı bekliyor. Hadi mesela, kol çalara baksın. Oldu burayla, iyi. Salamat sizlerle, urmatlı ülkenin kaçırıcıları, sevgileri, cevap boyu çakırılan konuklar kuşu hakkımızlarını, gelecekten canlıcılığımızlarını tutuktayımın, önümüzde size hürmetimizle de Demek çıkarmalar yapın. Benim
шорпа шорпа içkili. Har bir жердин aşı başka. Aşat biri-birinden aşat жарышса. Ошенсе да шорпадан ос тигиле. Шорпа 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 içkili. Gülçe tayga toyasın. Oşense da oşko gelgile. Şorpa 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 içkili. Narın meyman dost gele. Manda qaraganda etti göpberek. Oşense da şorpadan os tigile. Şorpa 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 içkili. Baby. Isık küldügede aşlafı ceşet. Andan aşkan bakmel çok deşet. Oşense de oşko gelgile. Şorpa 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 içkili. Çigo kongula. Çiğin çiçvaraga tokko toygula. Oşense de şorpadan os tigile. Şorpa 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 içkili. Isık desen ısık, muzağı da var. Soyuk desen soyuk, kurgağı da var. Oşense de oşko gelgile. Şorpa şorpa
Bizden daha bir yıldın mıhtı lider ayımına sertifikat topşaylı. Amelese mıhtı lider ayımımız gitsin. Aynura Ormanova. Rahmat gelizlerimize bizde bana rahatsızlık katmarken oradan gelmişsin hazır emeği rahatsızlık Salam meydanlarından belirteki Gülnara Bayitova gelmişsin Salam meydanlarından rahatsızlık katı Gülnara Bayitova. Dara oşalığı Salam meydanlarından rahatsızlık katı Mahfurat Ubaydullayeва. Gelmeseniz Mahfurat Ubaydullayeва. Olcaklar, sırmadıklar. Cenab-ı Dağı Salam meydanlarından rahatsızlık katı Halilov Mularbek Mirza. Halilov Mularbek Mirza. Oşa böyle rahatsızlık katı Bereke Açılbek. Bereke Açılbek rahatsızlık katı. Bereke Açılbek var mı? Oşa böyle Dağdaki Razılıkatı Kırmızı Korku Ministriliğinin 630 asker bölümünün özlük kuramı Mularbek Saparbekov. Sesiyeler değil mi? Kelkin değil mi? Sertifikat değil. Ушул радио кыргызстандарына чагырылсам буюрса 50 жылы дүйнөгө Нью-Йорк шаарында жаңы ошо дүйнөсү өткөрүп турган элдерден болсо кишилерге арнайы болгон Рамакенизмimizi takdir rahatsızlık katı Dölüm Bahtiyar'ı çevirdi. Dölüm Bahtiyar'ı.
Kim en alışkı yerden geldi? Sizler geldik en alışkı yerden. Kaça çakır? En alışkı atlamaz. Kaça kilometre? Kaça? 500. 3 saat. 500 çakır. Daha kim kaça? Kaça saat? Kaça kilometre? 125 kilometre. Okuyarak geldim siz bu okula. Okulun aydasına 10 saatte gelirsin. Onun aydasına 3 saatte gelirsin. Anda. Biraz kızlara biraz sürüktü. Sizlerge şuncalar atartıcılıklar olsa sizler için sizlerge daha başım. Kelken magazinlerinden sizlerge sertifikat sizlerge özünüzü sağlanan sertifikatlı buyumlardan almışsınız bulup bizim radyo salam gününde kim 4 saat sonra kalıp üretti? Buna koyduk biraz lütfen bir dursanıza. Biz gönündü, radyo gönündü, salam niye gönündü? Sonra nüsratlarını takip ederim. Var mı? Ben şarkıya bakmayacağım. Biz gönündü, radyo salam gönündü. Bugünkü cemaatinde radyo salamın katışıcıları şu uluk bölümü sıcak gelgenlerge ben razıçılık duyuyorum. Uluk bölümü beni ele çektiklerimiz çet memleketten gelgenler delegasyaların vartığına beni kuşur demek. Irdanız dese söylüyor dese söylüyor. Uluk bölümü bizim Makken rayonunda birinci radyo salamının diktatörü değilsin. Şimdi ben kızımdayla görüyorum. Anam bir Murunku peradasına özüm film okun gezekte bana neler? Ülgülü Baylıca degen nam verdi. Şunu bergende ben şuncalık kursam oldum. Şuncalık kursam oldum benim. Olup benim emgeğimde bağlıktır diyecek. Anan olup böyle ömrü kısaken altına da şu olup böyle başkara koymak isteyeyim de. Ulup başka Uşun kızım ne yaxşı görüldü. Bir okuşunda bir yaxşına sıra öğrendiler de çoğunu. İnternette. Almaşınca değil. Niye siz bir kampta jürüyorsunuz deyip cesaret değilsiniz. Yarakta varsınız. Sizin sekretiniz emnedeyse bir ay bilmesi. Ben bartık adamdı bir de görüp dedim. Şözsem hadi. Rahmat. Şu nam vergen. Rahmat sizlerge. Bizge hiç kim fırsatlar mayna ardına aytkanı. Salam radyo jönünde 4 sabır. Gününüz gülge olsun, kullanıp köngül tayfasın. Bakta bizi jetelep, baktın
жердегі 10-чы столдорқылардағы ыр-саптарын қамтап тұрады екен. Salam, radyo salam, urmat, sılgan aman. Salam, uyuşturan, harekete iyi, taziz olan. Rahmat Juara Madrasah Putrili yang rezeki jalani karena kalau sudah rezeki ini, azatda söz gezegini Askarali Amirov, başarılı Yıldız Zakirova eceleri. Uluk müecenin atası abasının bir dolarları kalı sözü çıktığınızda genizlerin demesi yürüyüzünden çıkan kalı sözlerine ait etsenizler bu. Genizler. Bir dolarlarda söz gezegini. Бүгінгі кешеге келген қонақтар, бүгінгі күн ары қуанышты, ары қайғылы күн болып отырады. Сіздің ұлы ескергеніңіздер, рахмат сіздерге барыңызға жатқан жайлы болсын. Анан ушул күнү баштаган ишин уланткан Сеңгел Гүлбаксымдын баласы Тариелдин иштерге ийгилик болсун. Денсаулыктары таза болсун. Кудайым бүт жакшылык нерселерди берсин, узун өмүр берсин, балалык калып болуштун. Радио Саламдын 100 жылдыгын белгилейт Кудай буюрса. Ушулардын тоо тиреги болгон жерден Аскарали, Эдем Жылдыздын денсаулыгы таза болсун. Өмүрлөрүн узун кылсын Кудайым. Ушу балдарынын, Тариелдин балдарынын чоңойтуп, ушундай күндөрү өткөрүп, жакшы күндөрү көп өткөрсүн булар. Денсаулыктары болсун. Баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Баарыңыздарга үйлөнүп бакыт каалаймын. Баарыңыздарга эң жаман отурган күнүңүздөр ушундай бүгүнкү күндөй болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат Кеңизер демекse биздин Салам Медиа атынан дагы бир ыраазычылык каты Ата Кеңизер. Урматтуу Марсыхан Табышбекова. Салам Медиа атынан сизге ыраазычылык каты. Колжабай болсун. Урматтуу алыс жакындан келген меймандар, жылдын мыктылары өзгөчө бул жакканда 2020-жылдагы эң активдүү адамдар менен азыр ошол жерде чогулабыз дегендей, андыктан баарыңыздардын ошол жерге адамды жол тартып келгениңиз үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү кечээдагы жыйынтыкты алдында турабыз. Андыктан азыр бул жака аксакалдарды чакырайлы. Өзүңүз келиңиз анда. Урматтуу биздин алыстан жакындан келген коноктор, энелер, апалар, эжелер, сиңдилер бар болуңуздар. Атайын Салам Медиа менен бир болуңуздар. Салам Медиасы сиздер үчүн атайын кызматта жакшылык күндөрдү өткөрүүгө биз даярбыз. Көйгөйлөрүңүздөрдү чечкенге мындай кандайдыр бир өмүргө түзгөнгө даярбыз, чагылдырып бергенге даярбыз. Атайын биз менен бирге болуңуздар, биз менен связьда турсаңыздар, баары сонун болот. Урматтуу коноктор, бүгүнкү ушунчалык насыйлап келип бергениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушунча алыс жолдордон келгениңиздерге сиздерге терең таазим. Рахмат, кош келипсиздер.